Hello guys, I'm NGASHIGI KANGLEIPAK viewer member Taran no sorry akhoi KANGLEIPAK tha joai de achouba mega got talent haina tom tv na tor ga pangthui ko si mayam ne khangna mani si matang da chatla roi ge ai topic se la ge haide aduna si vote kama to thada ga dom ne hab do ai mayam da hajara ge haide asigi final ge video do khomra mokhoi gi final ge video do adui link do gi description da japam ge na traga na khoi na dum youtube da dum search to diare yam ti line na thawo haide mega got talent tom tv na thawo adu da dum final gi do tang chang ko atopai do chang no do final tha bai do adu da chang matam do adu video do yeng ane video je chang e si video chang matam da du makha da description la da na kam khoi ge description je si da chang ane si chang ka makha da link ma pi je asi link ji ne asi chang do ne ado makhoi si vote thada bi matam je kamra dun gi date 9 je si fo bu khota ni ko adu na matam je am na likshala matam ne adu na khoi gi kanglei da lai ba talent lai ba mi go ja si khan bi dam ta mayam yai ma khai video je share to bi raga khang da mayam ma su khang da bi da mang kai de si da khoi da paisa ting da te kai ting da no te supna tangge achumba mi do khangkat pa khata ne si da khoi da mangja ba kai mai te si vote to ba ji da hoi sikena ma ni di mangja ba yai ko ade mata mang ba da to ga si gi link ji da changan ko si link ji chang matam da aham ma da khoi gi email ha pe ani email address ai gi de saplo kanda ai gi ming ha pa ne ming thoi pakta ba hap sira poi da sang din aporo ida thoi dang ha pa ge ko thoi ha pa ne da makha ji da phone number lai ko phone number ji de ai whatsapp number je fa din ne do ai personal number ha pa ge si de skip to ra ge uhala roi ge adu la kanda makha da la kan next sang ne ko next sang kan tu si da thole to se vote to go do sing ado guys aina hajaning mam ko si da ko masak phaja bu da chapi gan ko ai si je ko mra de beauty contest na te ba che talent ni na ko mra de video je yin video je yeng ma tung ko de talent lai ba adung thammo de film ma phar ka ne ba si pot si dia e si jm de to bi na da na video da ni yin bio tom tv video je si yeng bu lo ra kan da vote pi bio ai de adum madum na share to re na vote pe no hai de sida di achumba do puthok se ba haide sangga khrayam leiba na share patau toroga khrayam sangga leiba khrayam na keno taw mi da vote patau to da ka da na bi da bakta kham rai de tele leiba do mi da khangkat na bi da makta akoi di tele leiba do khatang khanje ba ade phajana yenga ga video da to ga to bi do ai gi si video ji de haide karam man nam do no do skip toroga si de video som da ti khutam le je si da ma de ta na mon khoi ya pam da du makha ta da si samit la ne ga si da sangbira ne si chang matum da guys tu smana photo tholok pane sa photo tholok pa ahamba horok pa de thu om de haji thukle ba sida ne mina question yam hangai je sida thukle mathak da thai je khambra haide sida yob kar gai khallaga photo asi nambiu ai aham da ku ngawe mathaki je pa da be na verify nam so ya da ma khone sum thole de mathaki photo yaw je sida yaw sing je de ka yaw ba gai tiktok bio ma khoi je ha thang je statue yaw ba na traffic ki light yaw ba ada na tiktok bio sine ma khoi na je aduga ai na to jina ai da lai jina mo swana haide chingumba yaw gai tiktok sine ko adu aina ching yaw gai tiktok ne tiktok kana yeng si verify jare adu maina nokoi aingon thulok pa si je simak thulok ni hadi laite ko adu mathak ta tha ne matha yam ti live ne mokoi tom tv na sumayam je game masa ma sum sana handa jani da si je kai maram ge happy no di khang de akupa mokoi technical gi matang di khang de adu si ji ma yoram da tari amuke nungai dam ne mingo da tang chamam na bam pu ale ba do guys si matang da aingon whatsapp te adu instagram da message habira no ko ai already vote to gre yengo vote amuk to wi de ani su da to so ai adam ne ai try to ne yeng ne te ai ge gmail 35 de kom rai de youtube account ma ding pai re adu change adu ju dum ya de nang hana vote to gre na dum thare adu na sini ai ngasi video matang si de video solution jage bye bye sana leba kang lepak na yai pa re